Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi reru kahle Tshinya vantshwa wu nankani laha ka nkandziyiso lowu Tshinya vantshwa se wu fikile eJoni tanihiloko ka ri hi swi tiva leswaku namuntlha i sikunkulu ra leswaku a ya nyanyula ntshungu e17 lifestyle laha ku tivekaka tanihi le Coyotes kambe u rhwele switirhi swakwe leswi a tirhaka hi swona loko a ri ekaya ha swi tiva leswaku Tshinya vantshwa yin'wanyana ya mitirho ya yena ya mavoko ku pandzela tihunyi se u rhwele ti-Homelite ti-rhekere ya famba na swona eJoni a hi voneni nkandziyiso lowu ya Tshinya vantshwa eze ni nga mi byela ku Tshinya vantshwa i xitirhi xa Gaza misava hinkwayo jikelele ni le Joni a midstream laha ni nga kona se Gagash a vulavula hi ku he mijakaranda leyi ni yi vonaka la so ni te na ti-Homelite loko ni ta Joni a ni ri prepared ya ku ni ta ku tirheni so na ku temelela mijakaranda leyi ni heta ivi ni ta n'wi pruvhela ku Gagash ta tshemba a nga believe i ngo ta wa cameraman i ta n'wi komba ku tihunyi hi leti rhekere hi leti timanga hi leti beni spice hi lexi munyu hi lowu tihunyi hi leti ma ti vona ti tatela tihunyi so Tshinya vantshwa sweswi va nyike tender ya ku tsema mijakaranda leyi nga laha hinkwayo yali ya Gagash o ka a nga yi laveki ku ni nga yi khomi a nga ti va pfalela mijakaranda loko ni heta hala ku na matuva hala va ni pfulela sefu va ku chuza matuva lama i ma lavaka ni khoma ivi ni ya nyika mametro lama ma nga le a sunside ma ni hlulela wona loko ni heta ku heta ku hluva matuva lamani ya fakiwa ka ti-microwave ya bakiwa ya oma ku ni ta kota ku ya kandzela kahle loko ni ya ka ni fake ni famba ni ri na 50 kg ya matuva plus no tsutsuma switsutsuma wo khomiwa voko eze ni nga hlamusela ku tirhekara hi tetiwa languta ndhawu leyi hi le ku tshamaka tingamula hi laha a ku tshama bushiri laha va ri le midstream laniwa tipresidente tiyini ti tshama laha so Tshinya vantshwa ya mina a ni chuwangi va ni teke wa vumune ni fike laha wa vumune wa mintlhanu migqivela ya mintlhangisongo ni ri a ni tlela ndhawu ya kahle a wu lori ni hariku hi le tindhawu letiya ta mayemo Tshinya vantshwa ya mina Gagash ni le ku teni kwalani a ku na lexi nga ta xi endla we nga ta ni stopa ka xona ni stopiwi mina ni moya loko ni ya hala ni ya hala loko ni ya hala ni ya hala a ni jikisiwi tani